Kachantia Students Union JSU dagaba penpau ya kecing bom sngoi hap ya kecing keren sembut Menteri Rangba Kajela badai pej ketan Urban Affairs ubas nyaw bahalang dahar halor kecing temu warna lentiral shirilom chantia kala ong bakadai tangkat tu kanengut kinong khayi ki bakwa lentiral ka JSU kala ong bakamnon jingmut ban warna lentiral kat ba 4 penteri kami ke nalang permit ILP kaban tek lakam ke cingwan rong kertlep ki briu nashabar Kajela Saya osong duduk di Penai Badat, hau jual Patrick edukasi bau Chief Minister, jong state uan rakyat kata ke matrikam jong ke sarkar, hagaban implement ya kata ke dewan rakyat ke railway hapo izin dia, hadir ke jingi jong ke sarkar ke pulam hapo Ripoy District, cukup tan yang seng dah song perkat, tapi dulu seng ben konge, benjeng hak tanong dem ben persyak railway ne persyak ini kena hilang bareng jongi. Kadang ben konge kalau ba situ lagi mat jingdawa jong jai beriu kata dia IP ternyata jaga jai beriu nak jing kertep di Barjala di kumta di mansing hap becim kerai kalau men persyak sebagai railway but kesokar ke dewan ditrilang buat kesokar India ban andra ke anjo IP posti duni kabar kalau baga sengi ke yang persyak ya railway kemde ko ba ya kata ke jing jong kata ki berak ki marmata lagi isai baga jingdong jongga India mentah kalau ba immigration ke jingrung ke jimbi jong di dekat kalau kampung ini ada railway jadi sang yang persyak kalau ba sarkar dari bersutu ya ke jing ke jai beriu ini ada ke jai beriu kon yo ya MP tasno ba ke sarkar ru kondisi penikaran ya kata kelentiran hapo state juni jadi sang khamtam hapo ke jantia hi brokoi di kerja di kebah, orang yang sarkar kubur lomba, kaido berkeren, yang railway nama arbah ini kan pensiun, ikut sama jai beriu, tidak menongru, kalau mendan pikir pergi bentar kebah lomba, mendan syuk kata kajing songskan, hapok kejelas ini, hapok kecakar kejuni, nama sarkar ada kena keren saya keren di railway, kalau membuat pembantu saya kata kajing super jemut, habis sarkar pergi pat jongga jai beriu juni prokoi. Adin bon gi atem maneliang ga sarkar lambau Chief Minister pada fil gi wan rai ga railway po Khasi Hills da perchang gi wan rai po East Jainti Hills demi gi jing percha wo bon ba ni liang gi wo bon gi sain bala di berupai ba hai jing itu percha wan rai ga railway po East Jainti Hills tangwa iwi wo phlai sebaci porio neliang ga sarkar da suki ga halor ni benta tangwa ini udah dewan neliang deputy chief minister Langbar yelat pathai ko border klam yang wa gani ke jingwan ra e galuti rel hapok East Jaintia Hills po emkot ga du ne ke sini gani ke jing klam yang oro man go pen siao si igam bino yela ngai wat gi pai ba ai ro ko bi e ba siao tho we pi ke jingwan yang galuti rel kat kam klim gi dan ni kat kam yang gi wan ra ke jing mentoy ke district ke state yang i tang la depet ba bi go pon gi benta ke jingwan yang galuti rel ngayom mentoy ini tu jing temu open mentoy kat tu kat ningut dan higi rucimet go komai spa kini sekui bentai yang jingwan yang goluti rel open hoi ini semen pelan e bah la dio ke direct ki mar mata yang ki cigi tuan ki state dan cibon yo jam dori semen cigi tuan ki state ban hajela yang ni nalorwa kini man go thau pun semen la compare bi asam me klia hadu ne gesni siasi do pai wai dor semen laptop dori bahasam ye compare po mi klia sekui ke bentar ke sain ada pa ai go dor khas adu itu ki po ko wi ke bentar go ing scam ma percha betul ye ga letira po district yang i to am yo i ILP kini ga ILP de man go long pending di man nak ki po ro sain malang po state yang ini ki man go an ni ki iktiar go yada ini ki tekar ni ki menderi go wan ko mai spa ni ki riong i Iku bi statement pa ko clear kan puyo ay ILP imang po kalam yun lutiral la kalam bi lutiral le sam pansna bi na national highway 6 ka te UMK mai na yo do ne gesni tang la luti bu bai kalam sai wan gi jing e UMK te idu ikrum bi kalam yi tuan gi benta yu mentoy Andy, your wife has been sitting there. She has been ready for a while now. Go for the test. I'm already watching the test, Mom. Son, it is important to take this test at the earliest. Mom, why do we need to rush? What will happen even if we're late to take the test? Look, son. You see, that is why it is important to reach on time. Go.
Within the first 3 months of pregnancy, it is important for the mother to get tested for HIV in order to prevent the baby from getting infected with HIV, so that the mother and the baby can live a healthy and long life. Earlier the checkup, Healthy life confirmed. Get yourself tested for HIV during your first pregnancy checkup.